Tuh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqu wa qitaluhu kufrun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencerca orang muslim itu perbuatan fasik, membunuhnya kafir. Ya, hadis riwayat Bukhari. Adabul mar'i khairu min zahabi. Adab seseorang itu lebih baik daripada emasnya. Ya, apa itu mahfuzat? Mahfuzat. Mahfuzat. Manjada wajada. Jangan manjada wajada lah. Orang hafal. Lain. Apa tul ilmi nisyani. Ya, aparnya? Penyakit ilmu itu adalah lupa. Ya, mahfuzat. Kamu ada bang? Ya. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimin. Wa antum muslimun. Wahai Ya. yang beriman, janganlah kamu mati gara-gara gara-gara Belum hafal, lancarkan lagi. Sulai ilmu lakanan nasu kal bahai. Seandainya manusia tidak ilmu, niscaya manusia seperti binatang. Utlubil ilmu minal mahdi Utlubil ilma. Utlubil ilma minal mahdi ilal hadi. Tutuplah ilmu dari buaya hingga dari lahat. Iya, apa tuh? Salman Ustaz. Siapa Salman? Faidatul yawm khairum min Khairum min dajajatil wadi. Telur hari ini lebih baik daripada ayam hari esok. Ya, apa itu mahfuzat? Mahfuzat. Oke. Allah sallallahu alaihi wasallam. Sibabul muslimin fusuqun wa qitaluhu kufrun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencerca orang muslim itu perbuatan fasik dan membunuhnya perbuatan kafir. Ya, apa itu? Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Ulang. Ya. Ayo. 1, 2, 3. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man darra darallahu wa man syakka syakallahu alaihi. Belum hafal. Lupa. Coba lihat nih. Besok. Ya, besok sama lagi ya. Besok ya. Ustaz pakai gerakan enggak? Boleh. Liyadani yumna wa yusra fi kulliyani hamsa sabi'a hiya ibamu asababatu al-ustabisiru al-qintiru.